Sanibonani babukeli emakhaya. Ninjani niyaphila? Ulonivusela Dr. Cembele Sicalaba. Namhlanje 25 i-birthday yami. Ngiyacela ningiphindze njalo umnyaka lophelele nangiphatha ipho nangifakela imali, ngahamba nganatha ngadla inyama ngajabula. Nakungaphindizeka nalamhla maye ngingajabula kakhulu. Noma ke unganayo le mali lokukhomenta nje uthi happy birthday Dr. noma ungishayelele inombolo dami letatiwa lo 76183035 noma 79920698 noma ke 3554304303. Sorry, 3554033. Yebo. So ke ngivela nje babukele emakhaya. Ndokuxwayisa sive kunguDisemba ukuthi yekelani kulandzela tinyanga mbumbulu. Dikutshela ukuthi takwendele into lekuthiwa imali esheshako. Kude imali longayithenga ngemali. Ngoba noma esitolo uyofuna kudla ukuthenga ngemali. Nempilo yakho uyithenga ngemali nakuthiwa ufuna kwelashwa. La ekhaya nje into lekuthiwa imali esheshako ayikho. Yekelani lokubona ngifonela yona. Ayizange seyibe khona nje kuyo yonke inyanga lekhona. Into lekhona mina ngiyengibhale ngisho ukuthi nakuniketa into yemali. Lapho la sisuke sifake khona bombhobho bomnandi bogelegele. Maboletha bovuka maphakama sifake yonke lemisilo netilwane takhona bese sesiyagada sesikufaka imali emtimbeni ngokuthi nala uthi uzama khona imali usheshe uyibone ivele noma uthi unebhizinisi ivele igenerate ngendlela le-fast lengazange seyenzeke empilweni yakho. Noma ke kuthiwa uyagula kuhlobo kuni ngokugula siyakwelapha la ekhaya ukugula siyakuhlolela futhi la ekhaya siyamlanza nemlo ohambile la ekhaya lokulahlekile siyakuthola netigubhu ke siyatakha netive tikhona. Ngiqhubekela phambili nakuthi ufuna into lekuphakama noma sekuthwala into lenjalo siyakwendela but into lekuthiwa imali esheshako into lengekho nje emhlabeni kuyonke inyanga lekhona. Anginankinga futhi sithi yangifonela inyanga lokuthi tingihongela tindloka nalokwa tingithengele nebantu ukuthi abangqosela igama lami akusiyinkinga leyo vele wonke umuntu uhlala khulula kodwa nje sive ngasixwayisa ndawuqedwa dinyanga into lengekho leyo la ekhaya nje kungendeki lokuthi ningifonele nifuna into lenjalo ayikho into lekhona la ekhaya leti lengitibalile into lekuthiwa imali esheshako ayikho. Noma eThekwini noma bayafika bakhala bathi banokhiwe eMothekwini banokhiwe bomhlabela lingana banokhiwe ngithi mina vele ayikho ngibatshelele iqiniso. So ke babukele emakhaya ngiyaniphephisa nje kunguDisemba qaphelani titawuvela tigibe nani akukho lokho emhlabeni nje konke jikelele. Phinde futhi ngikude nabantu abangqosela igama lami ngoba ngake ngavela ngathi umuntu wabona ngathona wathola iphuwa service mhlambe kudokotela ngaphela nabantu ababaningi kuyenteka uthola abanye bathola iphuwa service labanye bathi bashaya bangabambeke ecingweni ukuthi hayi ngoba usukuyekele emabomu mhlamba ubathi noma inani. So bonke labantu labanjalo ngiyasho kibo ngithi abangifonele back idokotela ngayatala kuwe ngathi ngifuna into ngigula ngangiphilanga sibone ukuthi senda kanjani. Hayi kuloku uhambe bangiqambele mangalapha nalapha cha babukele emakhaya ngiloko lengithi ngikuvede ngengidokotela. Ngiyacela futhi le video uyishare nalaba ngabone babone bangaze bathi khanzi bafakela inyawo lapho khona engangeni khona. Kunenzaba lengivise ebuhlungu lengibone ku channel esinjalo umnyama wathi uzelule ngilenye inyanga wathi wamniketa libhodla netiwasho wathi utawenda in ngabuka nje. So ke lokhu into engathi ngaphawula ngaloko ngibona bavedela igama lami thabo ngodla ngonani mina emhlabeni ingento lengayadi into lengekho leyo bobukela emakhaya hlaleleni ngwadi into lekhona kule nto lengikhuluma ngayo vele izinto tikhona tiyendiwa la ekhaya thokozani bogogo nabomkhulu futhi uma into ngingayadi ngiyaqhaza ukuthi lokhu ke angikwadi nangabe ukholo kwati ngiyakutshela ukuthi hayi ukholo kwati nabe into lengekho emhlabeni lento na into lengazange seyibe khona. Ngiyabonga babukele emakhaya ngicela nithamele ni-comment ni-share ni-like ningifollowishe kuto tonke tinkundla tami tekuxhumana ku-YouTube, TikTok, ku-Facebook. Ngiyabonga babukele emakhaya.